Mwenchumuli kiribono na gukwanira ndawansia sobereta semarogoba yabono chinga kichini gukwarigania semesta ya mangana majya nyaro kumanyigati yari tobereto gukwarigania kurose mambe yarenge ntambe hweka chinse chigabono chibono marogoba litukeri gari ya Ijumaa aseri bwanyaro gukomanya ali abaliki baito babiri bagosangiriye kuro chinkongo chonsi imene siko yorogongo rwa Gusii tariki 10 umuti nyongeta mwaka bw'ikiri bubere na 2023 na mange abereka okolekana bono mwenchumuli kirili tanganike gimma tasnyora mangana asenchira yoko ya chuta. Kumbuleye ese chisamo chia Kisii na Nyamira nigerabe yaigatwa na ande chisamo chinde nigerabe inse yaigatwa. Embure nyinge nige kagirego chia komenta gotwa sorgongo rwa Gusii oruno roboti kurwa sensemo yokolengalire. My position is, I tell my governor, Abuwate wanga 260, Mbabuati, any issues with you, Karaba kanabono. Arati ya machiko ye kaunti no Nyarosia ninchenda ya heti karaka na abanyakonda chibesa chia wote biromo Senator Richard Momoma Onyonga. Want to call a meeting in management yons egatori good terms and conditions echiloni chabo adeba muraba itobata sumbuke chibe no nyamo gotoneria chipigipigi ya senchera yeloni tiga gotomentera chibese kina kekirokya bana boda boda kurose county ya Kisii. Asa yamone yanda mango mochumulikire bono isaranso ikasiri bonyare kogo sansamuranira nsemo ya bono margoba aboyiko na bokondra gotubwate gwetere nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News digital na boyiko nsemo ya YouTube na bogoto na buna Ndizi TV News olitoko bwatira nero goitira somuno wimanyiriyo igakoroka Joshua Auta iritirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Igotoko chaka mangana Amayia kurwa se county ya Kisii ane kurwa sensemo ya marani. Omo seneta we county ya Kisii Richard Momonyonga ni gobono. Amo chiri mo governor we county ya Kisii Paul Simbarati. Asogote abuna abanyakonda mbali bakolete mirimo yaba senchiri tabwenrete ni gochinga kechumo imago kwa na somo jigabwa matanga. Yomo niganyara koboli ya rate nyara kubaka na abanyakonda walibono waikirani mirimo yabo ase enchira iwene tumujigo yubo ni goikiranwa no yokabero mo governor we county ya Kisii James Yongwae oliote yabuna arati tabase komnyo kyabage tutu anasemirimo ya serikali ye county omulikeito Mildred Mumanyi na roboti rwa senchira yobwikirano. Oyo kabeire omugavana bwe county ya Kisii James Ongwae amono mo senator bwe county ya Kisii Momaima Onyonga gati ya baraibande nigo baikirana asa matanga ya moyo mongena Priska Obocha iliokorwa amagomba bogocha se amateyo imeya sombogo ward ya Marani imeya bunge ya Kitutu Chache North. Siasa tetigiri magega asongwae aira chinga kecho asateba omuraibwense Dr. William Ruto kwa egwa chinga kichinyororo akore mirimo aseboigo aganya abaraibonsi bacholire imeye county ya Kisii gokora emeremo yabo keboikeranu. We have a president in this country, Excellency Dr. William Samoei Ruto. My stand is that we must support him. He has only been there for 6 months. Njege ndokubuli bali molese chikazi mwa irwegazi. Laki koranche ubwa akeru chikura. Unabono Richard kwa rengo muchumbe ga Kitutu Chache North kera kwa chiete maate yonda achitega Jimmy kimina yita kunya kubwati unyira kwa usikeni gyose kutega chiete nera ganse biyaye agachaka ne bintu biyaye naye bona kwa ruo mu yondo choro ne bintu biyaye akora agokora. Omo seneta nigo asaba omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati gwakana abakori emeremo na ya nigagocha maiga yo mugavana gosokya oroboti igoro ya pending bills. I am in the county government system. I am the senator. Mondo tayo ojigoteba n'abantu barachi bose waka bakobutwa wikakare twe seneti ngetyo nije gogetia amangana pending bills Gusii. I am going to persuade Simba onyo ko hotela n'abantu babone to waka no 260
ono nindo takora kana 260 kake the government njatebete ningogwene to kwakanu a government is who Auditor General, EACC, DCI, and the county assembly must pass waiting on wakaraki. Ongwa itaki hero waka na pending bills. Kwa na mo tumenya wanza kukwana. Ekiagara na abo tari waka na. Anengo neta wale ibintu bya Senate. Anengo korangeli tole woche Senate. Ochi watotebi buna batabone tukogaraki. Boigo nigo asaba umurai bwense gotegera ebirengereri byaye omusike Raila Odinga na boigo korwa amabaga ase serikali anene gotaingira ensemo endeyonsi. We don't want a handshake from you so that you can give us half government. We don't want. Please listen to us. We have issues that are outstanding. We know Kenya has issues. Accommodate everybody. Employ as many Kenyans as you can within the law. Your Excellency, we don't want this country to break down. Be magnanimous. Spend your time. Talk to Mzee Raila. I know he's reasonable. The issues he's discussing are critical and fundamental. Asichinga kecho nigo asaba serikali enene gosika abarai bonsi be serikali eyo yaeta asagania Matiang'i gosikwa. All the people who have been working in past governments, your ambassadors, your former ministers, all the permanent secretaries, please allow them to retire gracefully. This includes Honorable Matiang'i. Leave them retire gracefully. Let them go home as good people. The way I'm asking Simbarati to respect my governor James Ongwae so that he doesn't keep on pushing him, you also don't push Mr. Matiang'i for me. These people love Mr. Matiang'i. What's up? Kuripotelia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Mbiyamuno omuli kito Mildred Momanyi sorobotirwa senchira yoboyekirano gotigana yubono mwancho omulgerio mokojo mo county commissioner akorwa Kisii Central Emayia County ya Kisii niga rogotinde gochia sali bakonia ebinywego samalyo goyogotindia ane bali obwate bagani ne chinyombo cyo kwegokya kone kimunango bwati baramachika century bwenrete na boni gate birobuna ensemo yobonene chikubwatira nama na barabo kone kimuno boncheribwa bakolekana bole asenchira erengi yakigimo muri kito cyo sufatia misi norobotirwa senchira yoboikirano ase ekirigitambe bono nigo misangirikano yenyaliko bayokorekana anene ime sub county ya Kisii Central eliko baretamo aboni ba marwa lyancheire elinde banyaliko bagutwara obosemia igoro bonchoreri obwo ayankorengana nomba deputy county commissioner ime sub county ya Kisii Central Wilberforce Kilonzo. Siku ya leo nimekuwa hapa katika hii divisheni ya Kiogoro kukutana na wauzaji wa pombe, wale wanauza kwa mabaa na pia wale wanauza kwa wines and spirits. Huu ni mkutano wangu wa mwisho. Tumekuwa na msururu ya mkutano kama hii. Tuliweza kufanya mkutano pale Keumbu, tukafanya mwingine pale town kwa hall ya ATC. Na kwa sasa tumemaliza kukutana na wafanyabiashara wote ambao wanauza pombe katika sub county hii ya Kisii Central. Emesangirikane yoko bareta mo boigo nigerigetie koena na maigeria na boigo koena no amachiko na maganyo ekero bonchoreri obogendrete sekiralitiko. Madhumuni yetu ya kukutana na wao kwanza ni kuwaelimisha kuhusu sheria ambayo inaongoza biashara hii ya kuuza pombe. Kuna sheria maalum ambayo inaitwa Kisii County Alcoholic Drinks Control Act of 2015. Mwaka uliopita tuligundua kuna wengi ambao wako kwa hii biashara na hawaelewi hiyo sheria. Kwa hivyo mimi pamoja na wenzangu katika kamati ya usalama tukaamua tuzunguke, tukutane na wafanyabiashara wote, tuwaelimishe, wajue vile sheria inasema, yale masaa wanapaswa kuhudumu na kadhalika na kadhalika. Igoro yoko ni kwa marua ali ataikiraneti Kilonzo na bwate ayayogo kwana. Wafanyabiashara ambao wanauza pombe ambao sio halali, na changamoto iliyoko ni kwamba wale wenye wanauza hizo fake products ama counterfeits wanajaribu kuiga zile stamps za KEBS na KRA. Kwa hivyo kwa yule muuzaji wa pombe
hawezi akatofautisha ile pombe halali na ile ambayo ni si halali. Boigo nigo Kilonzo ababuririe abonjoreria abo banyarako bakwenekia bagurire amaru abo kurwa asa baonia bari banyarako bagwikirania amachiko na maganio yekeombekerekia obuya bwe binto gose caps. Yale mawaidha ambayo tumewaeleza hapa ni kwamba ili wasije wakaingia kwa mtego wa kuuza pombe ambayo haijaidhinishwa, vizuri wanunue kutoka kwa wale stockists ambao wanajulikana. Kuna wafanyabiashara wakora ambao wamekuwa wakizunguka na magari wakiuza pombe. Tumewatahadharisha kununua pombe kutoka kwa magari kama hayo kwa sababu kesho hiyo pombe inaweza ikadhuru wateja. Kati ya bonjoreria abanyarako bagwikirana aso musangirakano yo niko baburi obuteneri bwe county ya Kisii na bwe serikali enene bonyarako bokwenekia anene bwabekiraniryamo license ase obonjoreria obwo mpaka chiaba isatoinya bariko bari kuegina county chinde na Nairobi twara baunga babeiramo batagete ko resi sieba Eyemo era konya kubweka roko nyorugusa bichire sigoseninya kubwete biashara bile. Wilberforce Kilonzo boigo nigatebire omusangirikano omonene no chorangiri ubwango iga asora barete ababwatani anene abatenene kurwa ase kiombekeria kiere na boigo caps. Tutapanga mkutano mwingine ambao nitaalika yale mashirika mengine ambayo yanahusika na mambo ya pombe kama Kenya Bureau of Standards, Kenya Revenue Authority ili waje waelimishwe mambo mbalimbali ambayo yanahusu compliance. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kuri division ya Kiogoro yegotoka mbia constituency Nyaribari chache mbeye county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi. Biyamuno homurikito Josephat Hamisi asoroboti rwa centre yoboyikirano gotigana yumonchu murigire bonensemo yoborende tigatomulekera mangana arengete chisemi maiga yoko mulekera umoroki oyo mukuru se county ya Nyamira oyo kaleta matemo aye bijana kobera nkaseke getambe ni gobonanyo romweso asokwenda nagosoa ase skuru ya centre sasgekano omoroki osiprani nyariki ni gokonyora bulirwe nibo yoko muira nakogendra esukuru murikito kurwa se county ya Nyamira jebuma angi no roboti ya centre yoime. Maiga yoroboti goikera abisia CDF mubunge West Mugrango Steve Mugaka igoro yo mworoki wa Cyprian Nyariki oyo sinyecho gosoa form 1 asengencho koborwa efes nebinto bitakeire abo bisakurwa service mubunge mbaire tegetambokero gotalera enkeye egotoka ase ensemo ya Ikobe Busamara ward ebunge West Mugrango nigotumana no mwana yokonyora osiririe ogosemelia kolende oika kwa babisa kurwa sensemo ya CDF kwa mwa obosio bosasogete tinaroje maiga na bosio lakini nyasaye ondoleira mabere maiga yokonyora obwene igoro yokogane gwenkeye omworoki gwa oyo nairwa ase skuru ase aliganiwa no mworokia omonene bwa skuru ya St. Teresa's Gekano Mary Stella. Leo tuna furaha kumpokea mtoto Cyprian ambaye ametoka West Mugrango constituency. Asate bambachi kubwaterana no mubunge West Mugrango Steve Mugaka erinde koeneke buno utabukiri chisemi. Tunaamini kwamba mtoto huyu jinsi ambavyo amejiunga na shule hii, mtoto Cyprian atafanya bidii ili afikie wengine mahali ambapo wamefika. Tunajua kwamba kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu mtoto huyu atajitahidi, nasi kama shule tutajaribu tumwezeshe ili asome zaidi, na tukishirikiana na mheshimiwa wakili Steven Mogaka. Nina Esther Nyariki na iraneria umubunge West Mugrango mbyamono asogosira omworoki gwa oyo. Mheshimiwa Mogaka na atebire mbyamono asokondusiri umwana siko kanyokwamire nabwata maiga na bosio lakini nyasaye numuya ondorekanire Steven kwachire kwa mundu siri siko na kumwaka na chibese miaka yonsi asome ku form 1 to form 4 Mheshimiwa Mogaka na atebire mbyamono. Ensa moyo mworoki gwa oyo narwa eirabo chigokora omokia erindekeranie eganga yaye yokoba omonas nawa kiro byaso Mheshimiwa Stephen Mogaka kwenye namenyire kama tukama angine kwandetire wega na nechimbe cyanga naye kwangorire
ne school fees kwandwerere myaka yonse enjangalo muki nkera abana bandi nchikobe nasi Kurwasi County Nyamira Kinko reporteria Ndizi TV Job Maangi togusabira muruki oyubina hachikaba moteresa unokogani kwa yekore gotigana yibona umuntu umurigereria tagandara kumurekera go cyecinse mujino mucumbe bonchari ni gobona atebire nabwo atemero bene asatwarege karona menyi bense meyo asogo chikobeke skuru yobubundia astense meyo kunyara ko rwa morokere go chiase aborokia gusaborokiwa bari siko bakorera masoma abo angandake batanatiri bagaria bene kogendera na gukora chikosi ao umurikito ndemo Steven nigekera nense meya bonchari na gutwariganira bote rokubwatia Ensemo yo mwali nigamenyi bensemo ya sublocation ya Nyamwali amone amatiye chiskuru ne kansense meyo yaumera nase bikaro byogosange birengero igoro yengana igoro yokorwegwa ko mugonda ase skuru yo bundia era agachwa se bunge yo ya bonchari ekereke nyoroge koraba antu baminto kare magendera gocha muntu tabase komeko kubokotanga kare nyendi chistime gichaje tega muda kane tenga tebata kweta kwae kange toleke sumteni kwa mheshimiwa hii agenda umeleta hapa ya institute tunaiunga mkono kama wale tunatoka kwa hiki kijiji tunasema ni asante ntoka retie ama gendera seito baiga anengo legina mbiyese ngeyo kubeke gendegeiga ka ukule kwa ka muntonka ngo yo abantu baminto bishibaiga onyoni msinto ka alige tege ngeyoro okeretire Tuwateli mimi mwalimu tunataka hiyo TVET ikuje na tunataka hiyo. Najua tuko na primary, tuko na secondary, tuko na kanisa ambayo ni tukufu. Omugondo yuo bwensemo ya omwali nigo gosangwa amone skuru ya secondary neliyo boroso yo mwali amone kanisa ya Catholic yo mwali asogosabu kwa ruru kwene kyo koiwano kuyankoro elyo libagalyo kwagachwa we skuru ya institute konyarekana amashuri yangu basabaiga egende ko bagira gira anani mwanjiri gatoa nare ko sabana epakere bona ase onyore abarayi ababe kanisa onyora abarayi bari we secondary mari onyora abarayi bari we primary mari moi karanze na bwa sagete mukwane na bwa mbege bigere tekora banje de esukuru ya kwa watu wa mambo osema na garabo moi karanze na bwa mukwane na bwa kabisa muri bwa amande kukia garamba igete kwa wale mbara baganete lakini kwa baganete okoibwa na kobo wasukuru sukuru yake sukuru yake ya gaitwa iga egere abaju na impoto kono aina kwa bana Imate Catholic na kia wala mchoko, we Catholic kiko chakaga yabeke kanisa, yabeke convent, yabeke school, yabeke nyaktari and so on and so forth. So, ndogo pangira veni kanisa ni majete. Nye kerojina TVET ko wagaiga will be advised accordingly. Lakini ege ntoi kuwana akinyo to itakitega una wanda be kinyoro este pia kaweno kogenda koboli. Nenya alekane school engana gechega omugondo ganeiri no bagatagati bwechiekta isano na ibere goika 10 asomo jumbe Charles Onchoke aene kiribune skuru eyo yobobundia nigera bentangani ime bonchari na gati achiria chinene imeorogongo rwa Gusii. And by the way, TVET edo kone bonchari go nyeke go kage go mwari to be the biggest in Kisii County. The biggest in Kisii County. Ndio mwari to sentora twali ndo kere kene county ngima. Employment ko wale ri bano moyo musisi ateba tonyo robo fund tonchi ngiki tonyo lama vera iyo mbabantu bakomba ese nje TVET ekyo butende kuboko bese kinyo aiga na sensemo ya omwali gotoka sensemo ya Nyamwari sublocation ime ya ensemo ya Riana ward abwa somo jumbe Dr. Charles Onchoke aine kiribuna nigo bono chinkwana njecha kirevene kwene kibuna andaka sensemo ya omwali nigo technical institution ranyare korosiwa ranyare kwana nama vaga vena mange guchia saba menyi vensemo ya bonchari ko reporteria Ndizi TV koroiga sensemo ya omwali gotoka ensemo ya Nyamwari sublocation Riana ward bonchari constituency erietariane Ndemo Steven.
Biamono homuriki tonde mo Steven Asorobochi rwa senchira yoboikira nugo tigana yubono tumurekere astinse mochinde anamangana renge tobo sombi bwa barani gobono aburundi b'ikipigipigi n'abanyakenya abanyakirobo korwase county ya Kisii beso kuje chinsemo anego kwanna bali babere bakonere chipigipigi asenchira yechilona kolengana abanyakirobo b'ikipigipigi nigo batebire buna nigo chinsemo chiri chikoba chipigipigi achiloni chigendrete koba chanda anasoko baura chipigipigi echo asenjere nterendonge na soko nyara kuba mentera chibesa egento bono baga nikinyare kuligirirwa aso ime Josephat Amisi na mange abanyakerogo be sector ya boda boda imeyo mochobosongo nigo baburirie anene chikampani chiri chikoena na chipigipigi ase chiloni banyara ko bakwenekia buna banyara ko bagutumia abantu bali balikira ne chikampani echo chinga kichiri bakonyara ko bakubwata nabo iyo koirania chipigipigi chabo kona inde etokolige togotake tokwananga abantu aba bagutumeku bune chamanete yakwanaga abantu aba bagutumeku bari nani staffs batabwati bipande bako ikichipigipigi gachi chitabwati shocks chitabwati magoro aseri possession abantu babere bagutumeka ebibago bigo tabya ko urepigipigi atabwati no ene kebande gie company chipigipigi cheto chiasirire wetera asinchera chingabune echo igonto go chugwanja buna chairman chie town abana baito ba members baito ba guchipigipigi nande bauru gosabono nabayo biamono abanyakirogo abo nigo bayakwana yalitukulia lero ikira batarira chia bisiche kambani ya watu asebo igo bagania anene amagania yikonyara ko bakoligirire buya linda nyara ko bagagoikirania anene enibo eyo abonjeria bakonyara kurwa ase sector iyo yabagendie bwechipigipigi. We want to call a meeting in management yons egaretori good terms and conditions echiloni chabo nadeba murabaito batasumbuke chibese chichomire nigo bagikeirie anene chikampani echo ase batebire okubwaterana ngora bororo gati yabagendia bechipigipigi echo boigo abaonia nabali boigo baguchirania ase chikampani echo magiga yabagendia bwo gosinywa koirania chiloni echo ntotegete komanya abantaba mbara bia bagutume kugoja kuchipigipigi stage bali baura ba members wetu chipigipigi obogima bwakongire moroje no bogima boikire ga serikali to no bogima bwakongire. We want to know ngakibago favor members yaba nabara bagendera so bugima aba tabanda abo ko ikibipije ron kuramba bwa family lakini wono ba ukibikire ba ule members ya jipigipigi ngakibago menya wono that's why we are here amna chichama jabo songo to manya ngaki members yaba tokora ba complain and then abange barenge ntire mono sana akero to gota banga pone tabie kurboniga. We want to talk with them and tubatagiteka tutaweka kambi hapa hadi tumeongea na wao boigo nigo batebire chiloni echo nigo chanyara ko bachikomenteka ase keregeke ase boigo okoigwa na gutararokana ororo ase chikampani echo ngo imukelo wakana jibe singe 1200 na gento ange ko sinega alipio kugura komanya kuroro wakana yugo chugokora wachu kwa ruara koko baresa nga gonduarete mbali ko gotegerera komanya kuroro matukari kwa bato kokoro wakane loan aera bamanya kuroba kwa kiresi bako tebinga gochaka bariko kwa kanande penalty echibesa kete nande iguru konyora bakanyo komenta chibesa echiaki epigipigi ye igani bako transfer mao mwaba next of kino yole mao mwabe raida iko toko boriga na endo monginoyo ako chikota unada kana chibesa iko tibwenere tia kana bane shiri iko mongina muno kwegwe pigipigi free egade pigipigi ya wate ni Suarez kwerende oyo bogore boro ya kondireki ya emere moyo kwena na chiloni bono iga na ko recover chipigipigi chire para mono iga twachitana ni with immediate effect te basa kore buna to konyoro monto ko repossess chipigipigi bune pigipigi go jengani ya ruru buna to ena nire rirube to goliana na bono iga epigipigi go soke nyiti gabanye barenge ina asara kuripoteri gataseni Ndizi TV kuroba katikati wa Muchobosongo Meye County ya Kisii eliterana Josephat Amisi.
Biyamono umurikito Josephat Amisi asoroboti rwasenchira yoboikirano ukorengana nensemo yokorengalire kurwase county ya Kisii nabone county ya Nyamira niko batebere bunembura negendere koneke wachinsemo abwasaba limibase miguko nikingotara barechio bisichio obolemi naboigonende mereri konyara konyoro bosemia bwekerengo kimme umurikito Frida Kerubo noroboti rwasenchira yoboikirano. Abamenyi be county ya Kisii na boigo Nyamira nigo bayenekerigwe buna embura enyinge nigo egendrete gotwa kwenekia yono mu county director bwelire Henry Sese ase abolia abamenyi borogongo rwa Gusii kwerobelia bwikirano nigo ikagere ko chaka wiki ya kabere bake wiki ya gatatu emutinyo gatatu wiki ya kabere nere yetorero twajakire nimbure mayero ya jakire go twasikiza mu kinde mbali ande na yero nimbure nagendere gotwa uki weekend ninyeroje na orendero ukimambide igembura yebiro enyinge yiko long range season ya jakire nimbure nigera agende bakumutinyi usta kumbure ese chisamo cha Kisii na Nyamira nigera abeya igatwa igotwa na ande chisemo chinde nigerabe inse ya igatwa. It will be near normal to below normal. Boigo nigo abagania ko bamaiso ase ainekibuna nigo embule yue erasalie ebinte binge. Embule yenga nebege gucha kerokende nemebure menge yerabe na bera bune no nemete na bera bune no na matoke. Na berabe associated no nemegoko iranyare gusaria nore ne kindagera mbali asebire bionigo aruge kurege tindi gocha ase bali bakoigama enseyemete na boigo bali bakwambuka ase chindo chechoire ase abolia obolindi kobe kwa wekerenge kegoro anene mono ase abana kirembura ya tagerutwa mbure yegakero kine na bere ichori chindo che mbali kere kire chinga kimuna mutinyi nore no yokane abantu mbabasa kwa bagweta samache baroringe chindoje chaichoire bali gichinjira chinsamo chingo baetera kerekimbura miguko ya chiri chindoje nabaga kubolia abamenyi borogongo rwa Gusii gosimeka emetemenge anene mono elia yegekoro abantu banyale gosimeka emete yasobonga chinga kimunechi monemete elie kienyechi nande tonyale kotika kusimike metemu na meringam angena roche kabisa Gusii ase chindo chichigo chaka kwa Gusii ase chitente egere tonyale ko amache itanyale ko ba chindo chichigo tonyale ko chikugenda no nyana ase bisimu korende nigo abolia sekta yobochenu kwerobelia bwikiranu ase amaroire arache kubwatkana nimbura enyinge abantu ba health Ministry ya Health yabere advised eligia marioga mange gwetera se amarwira aliagoja kutokana na mfua na malaria, typhoid na yande chinga kimune chiga the county government chinyale kurule metaro mbali Frida Kerubo, Ndizi TV. Gotigana yubono hisiko yorogongo rwa Gusii moncho muregere tomorekera lyaba kago korekana umurai wense William Samuel Ruto nigatebere bune serikali ya negane tokobe kemerobelyo erikonyara kwande kingo kolero bosaga ni ubono andaka werbo ko enekigwa ase chinse mochiniga yakwa na chingaki abana jeshi balikobe kure chigutu asensemeli ya lanet muriketo Brighton Makori noroboti rwa senchira yoboime Ege kurega tindi ni gobono kyanyarege kurwego cha saba Kenya anene bali babwate chibunduki chitanjeiri anena basaka ni asense ya Kenya kaukwana asensemo ya Ranet county ya Nakuru umurai bwense Dr. William Ruto keranyara kawikerana asumuroberio bogo chaki ensemo ya bakadeti abuba kunyarire bakonyora maigeri asenseme yoni. We have made our commitment to end cattle rustling, banditry and other criminal activities in every part of Kenya. I am absolutely confident that we can rely on the KDF and our security system to secure the sovereignty and territorial integrity of Kenya
as mandated in the Constitution without any difficulty whatsoever. We will be decisive in stamping out banditry and neutralizing every bandit who denies or who defies the government and attempts any illegal or criminal acts. Every bandit must be brought to book. Every illegal gun surrendered willingly or by force, and every child must go back to school. Bono ni garugo chika erinde bachikwaga chiskuru anajijanya chigutagurwa na basaka na siense mojiri chabaringo Turkana, West Pokot na Samburu. I have directed the military to work with the Ministry of Education to rebuild all destroyed schools to allow children to go back to school. Boigoni gaburia ba Kenya. As we appreciate the Defense Forces and Security Services for their steadfast patriotism and commitment to the security of our country and safety of all citizens, let us also salute those gallant soldiers who paid the ultimate price in the line of duty. The best way we can demonstrate our appreciation is by supporting our security services, providing information that can assist them in doing their work and doing our share of community policing. Asensemo yobokareri nigo muraibwense atogira machoni ekeraendete gokorigasi yabo ya sense ya Kenya. Professional defense forces are indispensable in the attainment of our most fundamental aspirations, including good governance and economic development. This truth places this function and the role of our defense forces in their proper context. Boigo muraibwense ni ganyara kwirali bagalia bene gotogiri tukelia nenekeraika sense meyo yaranet ekaunti Nakuru. Today is a great day. We celebrate the successful completion of a rigorous process by the commissioning cadets. The commandant of the Kenya Military Academy assures me that this class has performed well in the training, instructions, and mentorship that they have undergone to acquire induction into the profession of arms. Good reporting to Kisii Candice TV, Edariane, Brighton, Makori. Mwenchumu ligeli bono nyora niko gende tekotengera Ndizi TV wansu bomo gusinda to kwambuka nsemende yechi gosore nyira bono muri wazimio wan Kenya mbako letara ya Wekase County ya Migori atochi gukwana mange karochira Grace tochi ya botu gokolenda sebono ensemo yechi gosore kure nsemende studio ya kabere Demo Steven Captain number 001 atomana ya gende tokoleka na korwa sensemo yechi gosore teganyora machin kurana na sentunde ya kabere toska. Marago bengi ya Rwanda ose sotengetegeta seni Ndizi TV korwa tigaron kwarigani bena samangana Amayia yechi gosori buna butambe eretera nende mo Steven Captain 001 nigoto chaka mangana Amayia yechi gosori korwa seli ya National Super League NSL wa serit kulia lero nige timu ya Shabana FC nyara kunyarigania timu ya Daraja ni Gogo FC asegeti kia Gusii Stadium asegeti ekyo nige omogosori pita uge nyara kwenye veka Shabana gosio ensense meri ntangania gosora sensemo ya kabere Shabana yamenta chigoli ibere na kwenye kore timu ya Daraja ni Gogo chigoli sato asebosa asondaga nitwa nsemo ya kabere studio torebu no bogosori bwalenge ase chigoli chuchia Shabana FC. Kiza analeta Wycliffe piga pale lakini
Ase gosoria rero yorenga asense meria goalkeeping ase timu ya Shabana FC no mogosorio mwagedo yotware clean sheet ya yentangani ase timu ya Shabana FC na egori ya kabirnero nigabe kuno mogosorio mwageno yo timu ya Shabana FC yanyara kobage kogora ase ntunde tobwate ya transfer window ime National Super League ase bono moroke manebwe timu ya Shabana FC Sami Okot agokeiro bagosori baria bagia basoira ase timu ya Shabana FC na asa agokeire timu ya yonse asa konyoro obubuibwa yobutangani maga yogo sirichi yogo tabua chiko soriso chanyare koba chigwete ime league ya National Super League ase bono Shabana FC yagendere gutangana ime league ya National Super League ase bono yago iro munganyi bwechi pointi 5 ase league yeyu. Because winning after a while struggling to win, but today at least we've come back and gotten a win, which is a plus to us. Hey, they played well. This was their first match. Goalkeeper and the player who scored the second goal. It is a plus to us because those are the things that we needed to add to our team. Not really. At the moment, I think we are comfortable with whatever we are doing and we don't intend to add more players. We just reinforced where we felt it was necessary. We expect to go to fight more again and get a win. In fact, every match is a final to us, so we just need a win. Moya yo moroke manebwe timu ya daraja ni gogo Caleb Aringa na nyara kogokera gusekonyara goisanekano ubuyubwe timu ya Shabana FC ase gosoria sekolende tunarete kogokera enjere timu ya Shabana FC nyara kobage kogosoria ase gosoria yu yerere timu ya Shabana FC kobwa kurende timu ya daraja ni gogo kurua semeri ya Nairobi County konyara gusiria gosoria yu. Tumekuja hapa tukapata a test of the other side of football whereby one person does not play, the other person play. Huyu mwingine ana succeed na kupiga ball juu na ku waste time na ku delay. So we're not really happy about I feel ni kama referee hakuwa in charge of the game. There was a lot of stoppage, so we couldn't get to our rhythm. Niko na timu ya watoto, vijana wadogo. So rhythm ni key kwetu, kufanya build up, kulega ball mbele. So Shabana will stop rhythm. So every time tuko tunaenda mbele wanaanguka chini, so kuna stopiwa. Every time tunaja proceed kuna water break. Na hakuna hata weather hata iko tu normal. So water break, so kuna breakage. So we couldn't play our game. So we were not at our best. But congratulations to Shabana. We've seen the other side of football, so we've tested it and they've won, I think fairly. In terms of goals, but in terms of play, shocking kidogo. Kama that is what they're going to play in the Premier League, then we have a long way to go. I don't think that football can win on the other side of town because at the end of the day, football needs to win. Football needs to be played. People need to pass the ball around from build-up to transition to incision of football and to finishing. You cannot just keep booting the ball up, lying down, stopping play for you to win. Home, it works maybe, but away I don't think. But congratulations to them. They are first in the league. You know, they've beat us today 3-0 hands down. So shukran kwao. Sorry ende ya gosori gwa se league ya kabere immense ya Kenya National Super League nige wiki ya timu ya Gusii FC nyara kobage kogeni bene timu ya Mombasa Elite ase gosori timu ya Gusii FC nyara te kobage gosiri gosori yu abwase Patrick Nyali omoroke manebu timu ya Mombasa Elite agente bune timu ya Gusii FC na yokurikia machipa maya sama tukama ya gaiga nigo ya andaka nyara te kobage gosiri timu ya Mombasa Elite nyora yebangire ke boikirano na kubwe gosori yu. Mimi kwa majina naitwa Patrick Nyali, mimi ndio mkufunzi wa Mombasa Elite. Kusema kweli game imekuwa ngumu sana. Najua tumekuja ugenini na tumecheza dhidi ya timu nzuri ajabu. Gusii FC ni timu nzuri, ni wagumu, wako na wachezaji wazuri chipukizi. Haijakuwa rahisi lakini tunashukuru tumepata pointi 3 na tutaenda nazo nyumbani. Nafikiri Gusii walikuwa na msururu mzuri wa matokeo. Wametoka kwa nafikiri kama si game 3-4 mtawalia walikuwa wameshinda. Kwa hivyo walikuwa wanatazamia labda wakija wakiwa nyumbani watapata matokeo mazuri, lakini unajua huu mpira huwa unadunda. Na hujui vile mgeni amekuja amejipanga namna gani. Na sisi tulikuwa tumejipanga tu kivyetu. Kwa hivyo tunashukuru timu Gusii ni timu nzuri, lakini baada ya kuisha nafikiri hizo pointi 3 tutazipata kibahati.
tumezitazamia na tumezifanyia bidii. Kusema kweli tulianza na changamoto. Sisi timu yetu ni mpya, ni changa, vijana ni chipukizi. Tuko na watoto wa miaka 16, 17 na ukiangalia ule uzoefu wa ligi walikuwa hawana. Lakini baada ya kuelewana na wale watoto na kuelewa uzuri wao, nafikiri kadri siku zinavyoendelea wanazidi kumahiri, wanazidi kuelewa vile tunataka wacheze, na hata leo hatujacheza mpira. Kiwanja kidogo kumetutatiza, hatujacheza mpira. Lakini tunashukuru kadri msimu unavyoendelea ndivyo matokeo yanavyoendelea kuwa mazuri zaidi. Gusii FC gekora una Calvin Ochieng omakonyo omorokio manene bwa timu ya GFC nigatebire bona ndake timu ya Gusii FC nyari kuri richinse mochireta nyarite kobake gokoria buya ase gosori yabo na Mombasa ilaita satebira ndake gochakire gosori yabo ya Mambi baratwara segeti kya Gusii Stadium tonyare kobato korogo onchoreria asobo gosori bwa Gusii FC. Majina naitwa Calvin Ochieng, ni assistant coach wa CFC. Kwa hii game ya leo kidogo imekuwa tumeface tough side ya opponent, tumeweza kuconcede, so tumetumia accept defeat, ya next game tumeona bali imekuwa mbaya, tunarekebisha, tutacheza next game. Reorganize mali tumeona mistake, mali tulikuwa na mistakes tunaenda kurekebisha, then tukiface hiyo game ya Migori tutakuja kama tuko full, tutajaribu. Nafikiria Migori pia wako best team, but hata sisi pia tuko mbaya vile, but tutajaribu wenye tutaweza. Nafikiria hiyo game tutashinda. Sign players kwa hii transfer lazima tutakuwa na the best tena, na wale tumeidentify tutawatumia kwa hizo games. Nyarabuna gwikira bone ni timu ya Gusii FC nero ere namba 2 ime ligi ya National Super League chipointi 5 magaye timu ya Shabana FC astaranda kese gosori ya Mambi gose Gusii FC neke yo mwanganyo yuko kuru chipointi 5 gwika chipointi 2 gosena kia mangana ranyare koba ase egosori eju ya ange konete utiana na mangana rengete Gusii FC na Shabana FC noto korera ase timu ya Darajani Gogo FC egwa sababu atani ve timu eyo bakora unere Andrew Mark ongwaye banyare koba bagwesoki na kubode kiombegia Football Kenya Federation kunyara utwaro bwene asenchede kona chevi na vidivye chigosori ase entunde ye ligi ya National Super League asatara gokera ase ekiombe kugia FKF kia ruko na chase wiki ya sebanyara kuruko na chavuna timu ya Darajani Gogo FC na rekoba gekoirora na kogosori gosori bwate na Murang'a Seal yuvagirete okobe timu ya Murang'a Seal korena na Darajani Gogo FC ambulance ya rengese gosori eyu tia gwate bintu byonsi beikiranete. Okay, mwaka uyo batware season ya batware timu ngia na inde mbabwato moki na consistency. Meta consistency na kiegento kia mana. So mwaka uyo mbabwate consistency, kwa consistency korwe ligi ya chagete na bono igatoranga about round 12 13 tarigento raisi. So batemire na inde ngote banga chitimu echibere mbu ya chire round ya Gusii. Ruling area koru ndatebenga yato ichanete sana because asende ndatebenga it was double standard because there is in one hand to gotebenga ki baete Gusii FC chi point esauri ambulance yago sete bintogete bibwenerete koru roba manya gotebenga antu ngamba ete Murang'a Seal checklist ya mapema ligi tarachaka checklist ya binto babwenerete ki bakora se kwerende nyamba baete then eminetinga chi ligi chons pitimu chabwenerete chikokoraki chikwegu points. So ne kesi totake gokora appeal toranyore batasa sande twarochenga federation if it deemed it well kugokora igotoka rambu yatogatiga Rera yungati yari ensemeri message kosori ya Ndizi TV ya kwa ngirindo nyare komanya ligi ya National Super League ligi ya kabere ligi ya yuchiti mchakurongo rwa Gusii chiko nyara kwa bage chiko gosori ya sobo ikran kodege kuraga chinsa isato ningote ya mange kati yabo timu ya Manchester United na yogo sekere rwa se wiki ngima igoro
yabuete nese chikori chinyinge sana ningote binirenga na timu ya Arsenal nayo konyara gutwara ndakekeri umogoko monge litikuria igoro na barabu mbanya tekubwatwe droase ensemeli ya UEFA Europa League asebare kogenigu na timu ya Sporting CP korwa ensemeli ya Portugal kurenda ayonsi tomera ne chinsa isato tunare kubatukunya sanga so maseboniga kukoirania ensemo ya Studio A Vincent Onyancha atebina radio ya tigari korwa ensemo yaye. Mono kurwa sensemende ye studio ndemo Steven captain number 001 na samangana arengete ye chigosori moncho muligire bali watu bwatu gotene semu mtandao na mwensi bali mwatengera Ndizi TV mesema na majanko bakerambi yamono ekiongoze vania onzeri Gertrude Nchiri morsi okumungati ya bali semu ya Facebook Pastor Sami Arasta na Victor Sobonsi Magoto aso konyara goto bwati nsema ye mitandao tumira na isatu chebo tukobuna botambe nkomanya yina mananda mange habereka okorekana ase litukuria raganda goto bwati gotene semu ya Facebook Ndizi TV News Digital na begansemeri ya YouTube na bagotona buna Ndizi TV News yorotore ko batera nergotera somo na wimenyelio igakorwa Joshua Auta ekerokli Petro nira mukira haine kichibi chamuneli gicha wikira senchera yobo yikira ntomera nisa teretere na nchinkorko Vincent.